Hello DVC azau tu nan di lak lunglom te in nan kut kanin tlai na tual chung thong pang karak chim lai haka khwa ani hlai ni ral kap uk nak du lo nak lang tar nak a haka peng mai that zung haka peng kop mai that zung le chinram kul mai that zung rian tron tu minung som nga le pakhat an itel haka khwa du lo nak lang tar nak mun a ngandam nak le rian tron tu na phim chon nak le rian tron tu na haka engineer na te bantuk an itel chang i ani hlai ni nak du lo nak lang tar nak a chun mai that zung rian tron tu minung som nga le pakhat an itel ve du lo nak lang tar nak ani hlai ni nak chu ani hlai khat bantuk in du lo nak alang tar min ha chu chawza jung kip mai a thu in chawza rian tron tu na CDM a itel chiao ding in nol nak an twa palak liral kap ni hum him nak thajang achap le na in du lo nak lang tar nak chungol lo in pe zul thiam asitia thong kan thai matupi pang khwanu khwapa hum him nak cha a chankar lak chung khotlang hum him nak ton wala tu minau phuchu February nal hei sari a andir matupi khotlang hum him nak ton wala tu minau phuni February nal hei sari chathan an chwa mi chung a uk nak ala tu ral kap ni zan tlai nu a CDM a talmi chawza rian ton tu na lu no in tlai le khwa mi chung in tlai nak ta te ram chung a chu cha kan khwa kan ram hum him nak chu khwa mi ni kan to ok ase kan vau asitia atial chathan chung a zan pakhat in jinglei pali karlak a asikho chung in lyang chwa loading zong in an than chi matupi khotlang hum him nak ton vola tu minau phu chu shamhang lo in adai mi chol chak nak in hum him nak to an tim dia kan thai February ni khat a memaram ral kap ni uknak alak no in chinram kul chung le rakhairam kul chung a chin mi minung somli le pali tlai an sitia chin human right organization CHRO ni February na hlairet a sathan achwa tlai min ha chu chinram chung a khwasami minung som thum le pariat le rakhairam kul a khwasami chin mi minung pruk andi lak minung somli le pali an si ral kap ni tlai mi chung a Chinram kul chief minister pu salai lian lui chinram kul hlat do speaker pu zo boital in minister dangdang zong an itel chun election commission zong a rian tron tu cheu khat zong tlai an sitia kan thai ral kap ni uknak alak no in zan tlai nuwa khwami tlai khi nak tati a cha a khotlang hum him nak ala tu minau phu zong sar an hautia khwa upa cheu khat ni an chim ral kap ni uknak alak no in atu leo chinram kul uknak council chairman chu pungun sa ong ase Chinram kut falam pang February nal hai sari falam baptit chat a memaram ral kap du lo nak lang tar nak le memaram ram dei nak cha thlacham nak antwa falam khwaral kap uk nak du lo nak lang tar nak a khwami long salo in chawza rian tron tu tampi zong an itel February nal hai sari a falam pang phim chon nak zong rian tron tun ha zong ni ral kap dau kal nak phun khat asimi CDM chol chak na a kan itel ti in chathan zong an rak chwa hiban tuk in chinram kul chawza rian tron tu tampi ni CDM chol chak nak an twa chang e CDM a atel ri lo min ha zong CDM a an itel cheu kho nak nga som nak le nol nak zong khwa min ni pe zul in an twa tia thong kan thai ram chung thong pang karak chimlai Myanmar ram president ni fetar in dir mi Myanmar press council chung tal le chung tuam bom tu tal in council chung tal in minung hlai nga rian in an chuak February ni hlai saria emergency meeting kan tua I council chung tal minung hlai nga rian in an chuak ra kap kutang a zolong lo nga in thongjam nak rian ton chu kan zom lo cha a kan rian in kan chhonak asi tia Myanmar Press Council chungtal sinak in achok ve mi ku cho swamin ne chim hi achok mi chung a bau chan deuh mi ku cho min swe u min cho ku zeyal haile ma we ma teng zong an ital Myanmar Press Council chu President U Ting Sing Chan in rakdir mi asi I chawza le media karlak a boinak achok mi atol rel tu phu ase pakan khwamin hani Myanmar ram uknak ala tu ral kap du lo nak lang tar nak le chesar nak chu February ni hlairet hlan leo pakam puram hai a antwa Myanmar ram uknak ala tu ral kap na chesar nak chu alu do pi pheya thilu min lu pheya mongdon hama do pheya le adang dang param hai a antwa hi du lo nak lang tar nak le
chesar na hun a pakan khwami minung thong tampi an ital Myanmaram Ral Cup uknak du lo nak lang tar nak chu khwanu khwapa le minau long selo in biak nak lai upa zong ni du lo nak an lang tar ve i aliam cha ni zai mo za chong a rangkun khwa phungkin hani du lo nak an rak lang tar ve chang tia DVB ni tial Myanmaram lemchang min thang lumin le PTU tal in lemchang min thang dang le hasak thiam min thang minung poruk chu uknak ala tu Ral Cup Council ni tleiding in nol achwa lemchang lumin PTU director y nachi kupau le hasak thiam anaka chu rajatachi upadidal zanga le panga in taza an chuin ha i February ni hai saria tleinak chathan jong Ral Cup ni an chua hi ase an min than na hmang in chawza rian ton tun ha CDM a ital ding in an somna hlaya mizapi boiter ding in an chulchang tia Ral Cup ni tleinak ding chathan achua mi a atial lemchang PTU ni hremnam hmang in mizapi akan sarsat mi hi kan du lo cha a du lo na kan laktar hi asi tia achim lemchang cheu khapol chu somret le peria siang hak cha phu he ibom in CDM a atalmi chawza rian ton tu pol chu an thil hruk ai ding aidin ding tiban tukle tangka in bom nak ampek na tia RFA ni tial rangkun khwa san chong peng a palakle Ral Cup cha a thil kan zor lo ti mi chol chang nak chu February nil he ret a antwa hi chol chang nak chu Ral Cup uknak daukal nak phun khat aseve i palakle Ral Cup cha a kan thil kan zor lo ti mi chatar phun tar in hi chol chang nak chu antwa hiban tuk im Mandalay khwa no 77 lam no 29 le tati lam karjong a CDM atalmi tlanglong khwaltlon naklai rian atwam min ha cha a an hring sau bop nak zong an to ve bop nak apek mi an hring sau po chu Mandalay kyang kap a ummi an hring sau pol an si i tangka noinga tlukman an si tia DVB ni tial NLD Party Vice President Thule Mandalay Ramthan Chief Minister Dr. Zomi Mangchu Ral Cup uknak Council ni rampi min chetar nak solphun upadi dal zanga le panga in taza an choi Dr. Zomi Mangchu Mandalay thong in a an chia i February nil heret a Mandalay ongme ta sipeng bechai zong a online in avai khatnak an chwa pi i bechai nak an twa hi kong a ongme ta si bechai zong bechai tu ulha miwin ni ramdai nak aboitar tu asirong a taza kan choi hi asi tia achim Dr. Zomi Mangchu February nukulenin hi a zung chwa pi thanding asi Dr. Zomi Mangchu chawza rian ton tun ha nak in i a leo February ne seria Ral Cup ni an tlai tia RFA ni atial DVC azau tu angai tu nan zate chunga lunglop na tampi kan nei February ne hei kwa a kan tong thantin halai